Elayinini sinamuzi Wanele Masilela. Kunentombatanyana ke noma ke intombatana le kuthiwa ke idutshulwe ngemaphoyisa. Nangidawu ukuthi idutshulwe ngemasotsha nasikuthola kodwa ke sidawuva kahle ukuthi bekungemasosha noma bekungemaphoyisa ngalobe kahamba naye lo ngena ke muzi Wanele Masilela. Siyabusela Vunganze kukaSwaziland News la ngikhuluma khona. Siba kakhulu isikhathi sakho. Yebo Nkosi, minjani nini Dlamini? Siphilile Masilela, ngizwela iMatheni Dlamini kaSwaziland News. Sithole nje indzaba ukuthi kudubuleke Silindile Dlamini lobekade ethwele sesinasiva indzaba ngathi bekwenza iconvoy noma ke ama-escorts endlovukazi. Sesiyahlola ke siya-investigate sikhanza ukuthi imoto beyishayelwa nguwe. Kumbe songachazela nje sive Vunganze kutoba nema-facts ukuthi usilimalele noma ke ulimele njani Silindile. Shothi Nkosi angifane nje ukuthi mina bengihamba naye Silindile nabakubo ababili ngisuka ehlane. Ehlane bengitimikisela emabhodlela aya ema-end shothi bekawathengisa sisi wakhe Silindile. So bekahamba nabhuti wakhe mina ngishayela yena ahlelile ngemva kwami umufi. Nangisendaweni ngafika Mashwayi emgwaqweni losuka emafutheni eLuve ngiyofika eMngonyane ecomplex. Kusebusuku nami Nkosi ngithiyakele sebalile nabantu ngichallenge ekhaya. Nangiyovela ke kunelikhona nangivela kungabonakali lutho kimi. Kepha nasengibhudane kube naleli lambu lesho ukuthi kunemaphoyisa but sengibona sengibhudane. Kude nemakhona ukuthi kune roadblock ngosho ukuthi bengingazama ukwehlisa speed ngisaqhamuka yabona. So kuvele ke umuntu nelithoshi ngifuna belile icingo lelithoshi. Akuthi uyangimisa akagcoke i-uniform yaka traffic lejwayelekile ngiyadikwa mina. So sengibhudane le moto ihamba ngelitobane elisedulu ngizama ukuyibhilika imoto yenze la bekumele ngathi ngema khona. Ngayenza ngoba behamba ngelitobane elisedulu. Esithubene kuvele lisotsha endi kwami. Nalivela ke lisotsha livele limela mbi kwami lidubule le moto ishoti ekuqala solo ngiyadilika mina lapho ngizama kuma ngoba le moto yami ihamba kakhudlwana vele. So nakayidubula ke le moto ngibe sengiluza ke mina i-concentration yale moto because lo muntu ngiyambona uyadubula ngivile ihlamvu ekuqala ishaya imoto. Angisakhoni ke mina Nkosi ukuthi le moto sengayilawula ngendlela le kahle ukuthi beyingema. Senginami ngizama ukubhaca semkhandi ngithi ngibhilikile. Imoto iyemembe eceleni kwakhe iyaqhubeka lo muntu uyadubula lamva kwami nale moto yabona. Bekaku-range like noma kumbe bekakhashana kangakanani nayo nakayidubula? Abedutane kakhulu. Abedutane kakhulu ngingabekisa ukuthi angikwadi ukuqala but nakaqala ukudubula kwakhe ngabekisa njengabo 7 meters. Noma 10 namabomu. Na ungabekisa ngendlu nje i-1 room ne-2 room nayi ngathi ititimela ungathi indlu etingakho i-2 room. Ngibekise i-2 room. Okay. Ngiyabekisa nge-2 room ngakubekisela ngakhona. So nakwendeka ke kanjalo nami ke sengiluze control yemoto ngakhona ukuthi ngithi dead brake yabona. Ngisuke bese nami sengizama ukubhaca ngabantu abalamoto emsebaskima ngiluze vele i-concentration so ashaye imoto sinoma seyimile yabona. Lo muntu udubuleka le moto seyivele seyimile. Ngoba nami ngeva lo msindo la ngemuva lona sakhala ukuthi bami bazoshayekile. Kwaba kanjalo nje. Lokusho ukuthi wavele wakhomba la faseleni wadubula labantu. But at a range ngoba bengiqhamuka mina yena nami angihlangabeda ngasho kanjalo. Sekutholakala njani ke ukuthi udubula njena umele ukuthi kutawe eNgcindlovukazi nokuthi ke
bekulisotsha noma bekuliphoyisa sesive ngawo lobonile ngoba sekunezinkulunyana bekulisotsha noma bekuliphoyisa lewadubula imoto yami ngosi lisotsha liphoyisa kwabangelo belisemlele ngalengcela ngoba le moto yangakhonanga ukuma lela labivela khona ngalo ngasala emuva liphoyisa lizange selidubule umuntu. Okay, lokusho ukuthi kunelisotsha kuneliphoyisa lisotsha lona belicontrola le traffic ukuthi imoto liyatimisa belimisa mina liphoyisa abesile imoto kusho kweliphoyisa betingena lapha ku complex yakamngonyane wakhanya ukuthi ke mina ngiqhamuka ngedvana kude la lebeyisembi kwami imoto lebengabona ngayo mhlambe ukuthi kuyangena lapha imoto noma mhlambe ntiyamisa. Sekutholakala kanjani ke ngese kukuhlaba lwimi Masilela sekutholakala kanjani ke ukuthi isotsha nzini belilungisela ukuthi kwenze kahle indlovukazi? Lokho angikwadi ke ngeke ngikuphendule kakhulu Nkosi ngoba mina lokwendeka kimi ukuthi basehlise emotweni bathasilale phasi lapha eneneni ngoba nokuthethisa ukuthi ngibalekelane ngachaza ukuthi acha ngibaleki mina ngishabe ekhaya kude kaloku ingodi lokulamotelo engathi ngibaleka nako sisele lapha fazele kwaba khona imoto etengcako sengasho ukuthi betma escort imoto angibonanga but kwakucaca usikwenga escort. Yes, Cha ngiyabonga ke Vunganze bengifuna lokuva lokho ngoba nathi sithole lokuthi nasitracer vele bekwenza indlovukazi losho ukuthi wena ngalokuthi bese bakulalise phansi kumbe bakukhomba nangebhambo wawukhona ngakuthi weva ngekuthi kwengcema escort kude bengikwade usibekwe ngqabani ngoba angeke ngizange sengisho ukuthi nawu ubekisa uyathi imisindo angisho ukuthi kumbethani vele bekwenza indlovukazi sengisho lo sengifuna ukunika umlaleli isithombe ukuthi nase ulaliswe lapha phasi yini lo wayiva kumbe le combat kwenza imoto leti kanjalo bekwenza nje ukuthi imoto etimela ngasho kanjalo mina ngiyabonga kakhulu Vunganze. Siyabonga. Ya-ke Masotla mahle kukaSwaziland News la ngikhuluma khona indzaba lapha yenhlekelele indzaba yokulimala noma yokubulawa ngesibhuku kwalomunye ke Ntfombatana lapha yana lobitwa ngekuthiwa ke nguSilindile wakwaDlamini lokwentekile ke Masotla mahle lesikutholile la ngoba sibe sesiya tracer sakhanza ukuthi kube seke sekuba ne-report police report leyafakwa ke lefakwe ke njengoba namhla ke tilishumi nakubili 12 March 2026 lesigameko lesi ke senteka ngalesibili laphana ke ngetithuba tensimbi 11 lokusho ukuthi ke bese kulapha ke kubo sekujakele kubo 12 midnight mhla ka 10 enyangeni lesetulu shothi ngaMarch 10 March 2026 lapho khona ke Masotla mahle endzaweni lekubonakalisa ukuthi iyakhona laphana kubheka kuboluve bekwenza ke indlovukazi Masotla kithi mina ngingakuconfirma lokho njengenithathele ngoba ngikuhlolile laba bekungema escorts endlovukazi siyakhumbula ke ukuthi nangabe kutawuhamba inkosi noma indlovukazi kuye kube khona laba lamgwaqweni bagade ukuthi kuphephile lapho ke itawuhamba khona indlovukazi ke noma ke inkonyama sho ukuthi ke lapha kube seke soyadushulwa ke yena ke Silindile wakwaDlamini angithinzile ke Masotla mahle lamanye amasotsha angithinza njena ekubeni kube nake naleyo information lebese iseculator lebeyithi kube liphoyisa asho ukuthi cha vele uduthulwe lisotsha bese angisita nangisenza loluphenyo kukaSwaziland News Masotla mahle lena ndzaba ke ngilenesibhuku kakhulu ifihliwe ke bazatamile kuyifihla vele ngoba nasibuka ama-reports kubonakalisa ukuthi vele beyifihlwa kakhulu libito lami ke ngingizwela iMartin Dlamini ngumhleli la kaSwaziland News.